Chuna times biagane North Korea na South Korea de kake kabok sebam belam rangaira. North Korea de na South Korea de kake milung kahre be te hu hang beze South Korea de na te mna daga rangba gaira eze North Korea de biame hegen kya miko sansi pe bong loudspeaker broadcasting na mi puin sang ne telung churai go de leize sale aize loudspeaker broadcasting kumsrok telung ta di bachange telung churai go leize rangba gai de lei South Korea de gumbe dege ningting ge zebam bo defense ministry ne marasam pom daga ranglia gaize apo sam ria ria kyo ga beze North Korea de na tingna mi puin sang ne ingit phum mut phum pet pege tu pet pe krare me kai zengit phum hai chum sin tingna mi puin sang ne South Korea de me language ba me zigene lei je chuleng Anui hai menane chigai da buile hegen kya miko sanchi pe bung loudspeaker broadcasting na mi puin sang nai telung churai ra beze teti betting kum chang na je krite set 2018 kum ge North Korea de na South Korea de kakke kabuak chabam be sogai ra hasuin sam ge beta to agreement sign to ge lu bsang ge tin so ga ko de le hegen kya miko sanchi pe bung loudspeaker broadcast se demilitarized zone border North Korea na South Korea de gu ramrai kakke hegen kya principe 24 high power speaker ne North Korea de gu ramlang plang cham ja kadai te bam kilometer kai si lungge bam benam dira mene higeng kya gane samsa barame sunchi chek le je sale Krabi tinge North Korea de gu hanglia pe president ga pe bezine Park Geun Hye ne saje higeng kya miko sanchi pe bung tingna mi puin sang ne North Korean de imbia me phet se bam be remro perenchi be ketle the most effective form of psychological warfare ka chewle Park Geun Hye ne saje loudspeaker broadcast again kya telung mene North Korea pde nara medu South Korea de me pagura ke chewgai zaine North Korea de gu hanglia pe lamge kasya ba samna me palam palana rangjun rangai zaine North Korea gane South Korea de me pagut se North Korea de hre liberam na me miang ketlam chiga haba rangjun gai zaine North Korea de du panilung site hre gai be remro parensi be keteleze Park Geun Hye ne sale North Korea de imbia ge hegen kya miko sanchi pepe bong tingna mi puin sang na South Korea military spy ma bong ne phetse ba merameze voice of freedom lungzoi ne tebe hagwang ke de ibelam nai minahang ket ne hagwang ke de teze pusui tebe lam rangjun gai zai dagumze South Korea pe hura plana lungi te ti me zai dagum tak ne North nai South Korea roze ke de ke te rai dobui me belam rang benai K-pop music phetse bam de le je ke chuleng North Korea de gu pepe Kim Jong Un besi pui sister Kim Yo Jong ne South Korea de du chira rang to guys loudspeaker broadcast hegen kya miko sanchi pepe bung tingna mi puin sang ne telung je South Korea na phungyang du sansia belam nai lisikum ge ro guys git phum mit phum pepe game phet kai zbam dina pathodi benai to ra kanang be action lugule jarang chi che kai de leng Aipo loudspeaker broadcast lamge Kim Jong Un pesi puina saje aize tatoi chumak soge leuji bechamje hingbe ketele je ke chule teti betini ka ke North Korea de na git phum mit phum pet pege tu pet pe karare me kaise haket si South Korea de me language sebam de lesi ge Seoul city government na official ne param pe de na me do sam kala lesi alert message ke ro gaise things sebam ran to me na de garang ba ga de le Anui hai menane chigai ra ile North Korea de na nai kum ke pe ke ge na choose South Korea de ge git phum mut phum pet pege tu pet pe karora me kaise misonga language am de le chige South Korea de na poka ka raise git phum mut pege lesikum ge North Korea de go pe du sa ka sia belam rogaise language kai de le je ke chule